आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव जम्मू कश्मीर अमसुंग हरियाणा विधानसभा मिखलगी भोट मसिंग थिबा ngasi ayu pung 9 dagi haukhre hojing ai haki mamang phawada जम्मू कश्मीर दा सीट मरफुदा gi manungda निफुमा थोइदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ना अमसुंग कुन्नी थोइदा बीजेपी ने मांगजिल थारी हरियाणा दा पुनब सीट मरफुदा gi manungda बीजेपी ने निफु तरुकता अमसुंग कांग्रेस ना 19 दा मांगजिल थारी केंद्र की पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा अवांग नोपोक लमदम असी सौखटपगी लंबीदा खोंगजल यांगना चंगसिल्ली अमसुंग टीबीना नारबा मियोइसिंग अमसुंग मखोइगी इमुंग मनुंगदा मची ओइबा चिंजाक पीबै हेंगटहनबा मरु ओइबा थौरांग कया केंद्रना लौथोखरे जम्मू कश्मीर अमसुंग हरियाणा विधानसभा मिखलगी भोट मसिंग थिबा ngasi ayuk pung 9 dagi haukhre numit yungba matungdagi di phol phanglaba hauraba yai जम्मू कश्मीर दंग असि भोट मसिंग थिरिबा जिना मिरेप चानिपान हुमफुद्राव हुमदोइगी मिखलगी मराइबक लेखपनी यूनियन टेरिटोरी अजिता पुना काउंटिंग सेंटर 19 हांगदोकली सीट मरफुद्रा लेबा जम्मू कश्मीर विधानसभा की मिखल तांकक अहुम थोकना सेप्टेम्बर 19 अमसुंग 15 अमदी अक्टोबर अमदा पांगथोककी हौजिक फावदा फंगबा मिखल की ट्रेन मतुंग इन्ना हानगी मुख्यमंत्री अमसुंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की लुचिंगबा उमर अब्दुल्ला बडगाम अमसुंग गांदेरबाल सीता मंगजिल थारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियाज अहमद खान अनंतनाग सीता अमसुंग JNK पीपल्स कांग्रेस की सजाद गनी लोन हंदरवाड़ा मंगजिल थारी CPIM की मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कुलगाम द मंगजिल थारी पुन्ना येंगबदा अपुनब सीट मरफुद्रागी मनुंगदा सीट 93 जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ना सीट 19 बीजेपी ना सीट 2 जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ना सीट 3 पीपल्स कॉन्फ्रेंस ना पेंथर्स पार्टी इंडिया ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी CPIM अमसुंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ना सीट अमममदा मंगजिल थारी सीट 10 इंडिपेंडेंट ना मंगजिल थारी सीट मरफुद्रा लेबा हरियाणा विधानसभा मिखल की भोट मसिंग थीनबा जिला 19 काउंटिंग सेंटर मरफुद्रा हांगदोक्तुना भोट मसिंग थीरी राज्य असिदा अक्टोबर 5 दा भोट थादनखी ngasi भोट मसिंग थीरिबा सिदा मिरेप लिसिंग अमसुमना 19 की मिखल की मराइबक हंगलगनी बीजेपी लुचिंगबा मसुंग मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी लारुवा सीता मंगजिल थारी कांग्रेस लुचिंगबा अमसुंग हानगी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुदा रोहतक जिला की गरही संपला किलोई सीता मंगजिल थारी अपुनब सीट मरफुद्रागी मनुंगदा हुजिंग एहाकी ममांग फावदा बीजेपी ने सीट 93 मंगजिल थारी कांग्रेस ना 19 दा इंडियन नेशनल लोक दल ना सीट 3 दा अमसुंग इंडिपेंडेंट ना सीट 2 दा मंगजिल थारी केंद्र की पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मकादा अवांग नोपोक लमदम असी चौखटपगी लंबीदा खोंगजल यांगना चंगसिल्ली न्यूज एजेंसी अमगा उनबदा श्री रिजिजुना हाई मणिपुर दा थौदोक खरा थोकपा नतना अवांग नोपोक लमदम पुंबदा शांति लेरे महांगना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थबक हेक पुरकपदगी लालहोबली सिंह तरा हेना खुलाई थादोक्तुना चंगजरक्तुना जाति की अपुनबे इचेलदा तिनख्रे मणिपुर दा मपुंग ओइने इम्फाल समसुंग इम्फाल वेस्ट जिला दा होखिबा था अमरोम सिदा डेंगी लाइना पाक सना संदोरकलिबा सिकी येंगलगा मियामना लाइना सिगी मरमदा चिंगनबा अमसुंग खंगिंगबा लैबा सिंग कोकहनबा राज्य की मेडिकल डायरेक्टरेट ना अखनबा थौरांग लौखटले मियामना डायरेक्टरेट असिकी तोंगान तोंगानबा मियोय 13 जिला जिला की ओइना मियांगबा पाउ फाउननबा थौरांग तौरे हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर न थोपा चेरोल अमना हाई ख्वाइदगी हेनो सोकलबा इम्फाल वेस्ट जिला की ओइना DMO की मोबाइल नंबर 9774670347 अमसुंग इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना DMO की नंबर 8974830758 ता कांटेक्ट तौबा यागनी अतै जिला सिंगिसु मियामगे खुदोंग जानबा मोबाइल नंबर अममम हांगदुना थमले मसी मखाताबो ऑर्डर मथोक्ट्रि भवा चनगनी हुमफुद्रारक सुबा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन लिसिंग अनि कुनमरी लोइसिनबगी थौरम हौजिक इम्फाल के कोनु ममांगदा लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा मुख्यमंत्री नोंथोंबन बीरेन सिंह अमसुंग फॉरेस्ट
Environment amasung Climate Change Mantri Thongambi Sajit Singh yauna pangthokli Rajya Forest Department sinba chayol palan asigi thimdi wildlife conservation through coexistence haibasini loisinbagi thoram asida mana mathung kaya su yenthokani security lai hannaba hanariba singda mating phangnaba amasung miyamga lainaba mari hena chechin hannaba Assam Rifles na Rajya sin thungbada miyamga atengna unabagi thoram sing pangthokli handakta OC Hyanglam Maira Paibi Singh CSO amadi Youth Club Singh Village Chief Singh amasung miyamga unadana wari sanakre NDA gi ayiba parikhyada mai paklaba mioi taramari gi numit umni gi training program ama Assam Rifles na sinduna tha asigi ahumdagi manga phawa pangthokre maduda lanmi gi senior official singna su pukning thogatpagi wa ngangthi thauram aduda class 11 amasung 12 tamliba mahiroi chamarom saruk yakhi tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini TV na naraba mioi singam sung makhogi mung manungi mioi singda machi oba chinjak piba hengat anabagi pandamda maru oba thorang kayang arang kendragi haksel mantri JP Nadana lauthokre TV laina muthanaba Bharat ki achetpa phirep adu palladuna Sri Nadana hai niksai posan yojna gi makhada TV na naraba mioi singna layeng lingaida thagi oina machi oba chinjak phanganabagi piba tengbang adu lupa chawnga dagi lupa lising amada hengatle mahakna hai BMI tarani pandas mik manga dagi hantana leiba anaba mioi punamakta TV energy dense nutrition supplementation piba hodokna basu sakarna warep laure Sri Nadana hai Pradhan Mantri TV Mukta Bharat Abhiyan gi makhada TV na narba mioi singi imung manung su konchinaba niksai mitra thorang hena paktok chaktok annaba su sarkar na warip laure Sri Nadana hai niksai posan yojna gi makhada aujikti TV na narba mioi khuding mangna lupa lising ahum dagi lising taruk phawagi machi obe chinjak ki mateng phanglagani Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi New Delhi da ingkomjali singani kuni thoigi oina humphudra suba National Film Award yenthoklagani thauram aduda cinema ge lamda piba khwaidigi wangba mana Dada Saheb Phalke Award saknai reba actor Mithun Chakrabarti da piduna ikai khumnagani Akashbani gi pamina hai Kannada film Kantarada Rishabh Shetty na Best Actor Award amasung Tamil film Chiru Chitrambalam da Nitya Menon amasung Gujarati film Cuts Express da Manasi Parekh na punna Best Actress Award phanglagani Malayalam film Atam na Best Feature Film amasung Ayana na Best Non-Feature Film gi mana phanglagani nupa gi Best Playback Singer na Arijit Singh amasung nupi gi Best Playback Singer Award na Bombay Jaya Sri da piragani Income Tax Act 1958 mapung phana muk ana yengsinaba Central Board of Direct Taxes na Internal Committee ama semle Selthum Mantralay na hai committee si pandamdi ek asi samjinba mayek senghanba amasung laina khangba ngamanaba honabani maduna tax thiriba mioi singda tax hena thianba amati yenaba leibasing hanthanba amangani Income Tax e-filing portal da miyamna makhoige aningba apamba sing phongdoraknaba su hairi suggestion sing adu mapung oina hiram mari lol laithok hanba litigation hanthanba compliance hanthanba amasung kanadaba provision sing lokthokba haibasida oigani Indian Med Department na hairi Manipuri yauna awang nokpoki Rajya Singh Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Nagaland Mizoram amsung Tripura da aheng phawa machi da akanba nong chugani aroibada maruoiba paw amo hanna Jammu Kashmir amsung Haryana Vidhan Sabha Mikhal gi vote masing tibang ase ayupung 9 dagi haukre hojing ngaki mamang phawada Jammu Kashmir da sit maphuda gi manungda nifuma toina National Conference na masung kuni thoida BJP na mangjil thari Haryana da apunba sit maphuda gi manungda BJP na nifutarukta masung Congress na 19 da mangjil thari Kendra ki Parliamentary Affairs Mantri Kiren Rijijuna hairi Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada awang nupok lamdam asi saukhatpagi lambida khongjel yangna changsili amasung tibina naraba mioi sing amasung makhoigi mung manungda machi oiba chinjak pibai hengat anaba maru oiba thorang kaya kendra na lauthokre paulujare